أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله أكبر. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, nanti elinye ivesi mina elingithusayo. Allah uthini wa minan nas man yaqulu, phakathi kwabantu kukhona lawo bantu labo abathini amana billahi wa bil yawmil akhir, siyakholelwa ku-Allah, thina sizikhonzi zikabani, zika Allah, siyakholelwa futhi nani, wa bil yawmil akhir, naselangweni lokugcina, ilanga lesigwebo, ilanga lokwahlulelwa. Allahu akbar. Lalela ukuthi Allah ugcina ngokuthini. Wama hum bimu'minin, abawona amakholwa, baphelezela amakholwa. Mina ke leli verse leli iyangithusa. Angazi wena othi wena uyakholelwa ku-Allah nangelanga lokwahlulelwa, kodwa ubhizi nezinto u-Allah angazifuni, isithunywa sakhe esingazange sizifundise, isithunywa sakhe esikuxwayisile ngazo. Khumbula ukuthi Allah uthini, arsalahu bilhaqi, ngithumele uMuhammad sallallahu alaihi wasallam nani, neqiniso elithini, bashira, ulethe izindaba ezimnandi, wanadhiro, nokuzoxwayisa abantu. Lalela ke mfowethu, namhlanje ngifuna ukukutshela indlebe zakho zigcwale. Mhlawumbe kungenzeka upractice ibid'a nje ingoba awazi ukuthi ibid'a yini. Ake nguchazele ke manje, nguhlaziyele ukuthi kahle kahle, nguhlahlelele ukuthi yini ibid'a. Lalela ke, ibid'a yiyo yonke inhlobo yesenzo osenzayo wena nami, esingekho kwiQuran, esingekho kwiSunna. Angiphinde, ibid'a yiyo yonke inhlobo yesenzo osenzayo wena, esingekho kwiQuran, esingekho kwiSunna, mina nawe, bese sicabanga ukuthi ngokwenza leso senzo leso sisenza sibe nobudlelwano obuqinile nomdali wethu. Ungizwile? Isenzo esingekho kwiQuran, u-Allah akashongo ukuthi sisenze, u-Allah usinqabelile ukuthi sisenze, uRasulullah sallallahu alaihi wasallam usinqabelile ukuthi sisenze, akazange asenze yena self, amasahaba akade bephila naye abazange basenze, ngisho nabathatha izintambo emva kokuthi yena esedlulile emhlabeni abazange basenze. Kodwa wena uyasenza leso senzo leso. Uma wena ususenzile leso senzo leso, emqondweni wakho usathane ukwenza ukuthi uzizwe sengathi ngokwenza leso senzo leso u-Allah ujabulile ngawe, ngoba leso senzo leso isenzo sokholo esikusondeza eduze kuka-Allah, esenza u-Allah ahlale ejabulile ngawe. Lalela ke, usathane uyayithanda ibid'a ngoba uyazi ukuthi abantu abakholelwa kubid'a, abakholelwa kwizinto ezintsha, abakholelwa kwimifakela la ku-Islam, angeke baze bayenza itoba, angeke baze bayicela intethelelo ku-Allah, ngoba bazitshela ukuthi lento abayenzayo i-right, ilungile. My brother, my sister, noma ibid'a ungayibona wena iyinhle kanjani phambi kwamehlo akho. Ngiyakuphindela,
noma wena ibid'a noma lo mfakela lo owenzayo noma lo owupracticeayo ungayibona iyinhle kanjani phambi kwamehlakho, uyibone wena ikusondeza ku-Allah kangakanani leyo bid'a leyo wena oyiyenzayo. U-Allah uthi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam is perfect and complete. Inkolo ye-Islam injani? I-perfect, i-complete, iphelelisiwe. Ayidingi imbono yakho, ayidingi imifakela yakho, ayidingi izinto ezintsha eziza nawe ozibona ukuthi wena zi-right ukuthi ungazenza wena as a Muslim bese ucabanga ukuthi wena wenza kahle. Bid'ah is all acts of worship that you think when you do them or when you perform them, they bring you closer to Allah, whereby Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never agreed upon whatever you are doing. He never did it. He never ordered his companions to do it. It's not found in the Quran, it's not found in the Sunnah, but wena mawuyenza ubona sengathi ikusondeza ku-Allah ngayo yonke indlela, yenza ubudlelwane bakho no-Allah buqine. That is bid'ah. Anguphindele. Ibid'ah yiso sonke isenzo osenzayo wena othi mawususenzile ubone ngathi sikusondeza kakhulu ku-Allah, ubone ngathi imani yakho ikhuphuka kakhulu, kodwa leso senzo leso u-Allah akasifuni, uRasulullah sallallahu alaihi wasallam akasifuni, akazange as-encourage ukuthi sisenze, akezange asenze yena self, akazange afundise ngaso, kodwa wena mawusenza ucabanga ukuthi leso senzo leso sikusondeza ku-Allah. Angunikeza nje ibid'a A1. 70% yama-Muslims aphila ngaleyo bid'a leyo 5 times a day, if not more than 5 times. Idua le eyenziwa u-imam after fard salah. Imam nje mayiqeda ukuthi salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah, bese ayaqala ayenza ibid'a. Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dhal jalali wal ikram. Nina la emva wake nithini? Amin, amin. That dua is bid'ah. It's a dua, ne? Kodwa yini? Ibid'ah. 5 times a day. 70% yama Muslims aphila ngaleyo bid'ah leyo. Uma ngabe ninobufakazi obugcwele ukuthi ngempela wakwenza lokho unjingalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, lethana ubufakazi khona sizoqala nathi siyenze. Phela anything eyenziwa uMuhammad sallallahu alaihi wasallam isunna. So uma ngabe ninobufakazi ukuthi le dua le ngikhuluma ngayo ukuthi after every fard salah uimama yenza idua, the muqtadis abala emva kwakhe bona bathi amin. Uma ngabe wakwenza lokho lethana ubufakazi, ngoba thina sinabo ubufakazi bokuthi akazange ayenze ibid'a leyo dua leyo. Ungathi kubungazi, ungathi usuzithola usesihogweni ngenxa yokupractice leyo bid'a leyo uthi wena ubukade ungazi. Sengathi Allah angasivula amehlo, asivule ingqondo. Yazi abaningi bazongithuka ama-Muslims, I know. Ma-Muslims angalifuni iqiniso. Akusama non-Muslim phela angalifuni iqiniso. Nama-Muslims maningi angalifuni iqiniso. Anginandaba. Ngithuke kodwa ngikutshelile. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.